ta bang ik no ko dro nang ni to maki sun do jat do pulo te heti lahai pulo te bang no eri nang ni je ko dro bang no te tangka poisa ta moji puke nang ni to sarkar hin kana ki joy se tami lahai benefit do na na le nang chu en do ni ko lo ilitum alang itu pas kami memang termasuk Juru Parlo alang itu Ladakh Kabi Youth Festival along artinya Kabi Youth Festival bote suri amilu kutum sidangan cek tongji bote ilitum lahai ko PPC legal advice ke duma ko PPC ilitum information ke duma lahai ilitum kacali dun ba kacini dun kenang sodi ilitum rongaji bang lo peri nampono lakali ilitum Ladakh asana som same non ke hakosom gelo penangan upgrade dulu Kabi Youth Festival same masih lahai kena kecini mem same Juru Parlo kadang ini bagaimana boleh lah nak teknologi है driving without license से सुरी पो drink and drive मने और जो हिपन गाड़ी चलाने तो सुरी जो lah सुरी पो सुरी क्या sorry driving without helmet बोले insurance lah lo kasih lah dah sini इससे अलग अलग कंटेंट से orang manufacturer fees penalty advocate fees non kan beli tum DLS ke tumhan SD lepen itu kan tumhan ke free fans legal advice kalau legal aid free और चाइल्ड प्रोटेक्शन चार्ज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन उस ब्रांड का बस कंप्लीट करना भारतीय न्याय संहिता तो वो आपको इसमें 10 रुपए 5 रुपए जैसे इसके बाद जो आपकी गाड़ी की टायर को निकाल देता है या उसे चाइल्ड प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन आप एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कार्ड ऑफ मिसचीफ के सेक्शन और इसके अंदर से 3 महीने तक की सजा हो सकती है जी मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं और खाने के अंदर आपको कोई अनवांटेड सब्सटेंस मिलता है या कुछ ऐसी चीज मिलती है जिसे आप कंज्यूम नहीं कर सकते या अगर आप कंज्यूम कर तो इससे आपको नुकसान पहुंचेगा अगर ऐसा कोई सामान मिलता है Lapen Service Legal Authority ahin pen kardiang mau tumhan kardiang mau bila ST category lo economical weaker section tumhan ta ki joy pen legal aid mate legal aid meaning legal aid mane legal assistance lah hai mane pine ki case ke photo ko pina ki sundo pulote nangri to bakar dia tum bang pulote dadak DLS lo bang pulote hai aki joy pen advocate bang sarkar hin pen ang appoint people without paying any fees like advocate fees ta pinang melo ba like nangri tum hendi court fees aja kusita bang sarkar pun sedang sponsor ko lan chota kali dibitum non highway national highway bang elo fourway lo kwan mane gari motor accident do aja to lalen te me chilo lo kita chilo pen chilo chakali lage sarkar hin pen compensation kita to kaso kan ke any city motor vehicle accident case kasi lasuan dah nari tum file pulote kici tumhan ba area ke kanglo pinane fracture handicapped pulote hadi sarkar hin pen hadi terap do like 15 lakhs 20 lakhs kwan mata do like based on the age and the income di last hadi kal biang long sini ne tum dok piklang ini kali itu kalau kata udah sini ne pikiran wa la solam pa changi phanti pini tum hadi last kal bi lu festival long la stall itu Aprang kan kita bilang this is the first time that we are taking initiative, so I hope this will be very fruitful one. Kadang ko beta laso message chini ko spread ko kasi ko meaning pas lang hedi, muneng sida di response mission ko ke itu. Ang sabde mane positive ko hati body ko. Sabde Bharat Nyay Sanhita NS. Earlier it was IPC aprang ka IPC pulo. IPC section IPC law pulo. Aprang ka IPC Act IPC bang actually ke Bharatiya Nyay Sanhita pulo BNS pulo in short. De Laswandar ke basically nitum mane focus tanke domestic violence against women. Aluso tumhansi hedi aluso protection hansi besibhag ke nitum ke non focus lo. Laswandar pulo ke tikila nani tum dipini ke domestic violence ke do. Cover physical mane ke thangi job. Lata to emotional mane harassment mental harassment sexual harassment mane
ये दो अदर दो लहाई का दो इकोनॉमिकल अब्यूज पैसा डिमांड पैसा चोराम अदर लहाई भी है लहाई लो लगी लातो लहाई लोगเป็นกับपैसा ही हंसी लगी ने स्पेशली के लान तुम आलसो तुम्हारे डिविमेंट हम प्रोटेक्शन की पंसी लहाई के फोकस के लापेन आजा सा दो ना हना फोकस को बांगे मुके लिखु ना चिखान ना प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 18 years below 18 years समान है दी दो protection of child marriage from sexual offences ला मने 18 years below तुम्हान उसमार तुम्हान मने बेहतर जुटा जुटा दो मत इधर बेहतर जुटा ना उनके education awareness उनका स्कूल तुम दिवम लो सिता है दी ला लो हिंता चुनी नहीं के किनांग सॉट चाहे तुम्हारे और तक लो स्पिनिंग लो के प्लान लो दे ताकि सेक्शन ला के तुम्हें लो penetration sexual assault which means laki जबरदस्ती रेप कुछ तुला है जो ना रेप तक लोटे पान अनमा लगे इम्प्रिजनमेंट तो लगा का दो सेक्शन दो लाभ लेता सेक्शन दो इके तो नांता इनके दो only रेप कुछ काली एक ही बाम रेप में तंग जुनो ता है काली रम बट इट इज फैक्ट लासी जो खोई ता हॉपिंग ता हदा alam mangge mega punu ta hai hem siang mong mega ong ta hai mega pesar ta ha alu su mar dum hane di kanghon pu pathepo ota ta fu betas do la so putha sila so section mein एक दम के मेनली फोकस sumar dum hat protection of children from sexual offense act in short itu lo ke pokso ko sikula kan ke pokso ek andar minor children especially below 18 years tumhan ke hete la so under se prosecute ko exactly hey la sila section 5 ai lo ke to nang ko tame la doctor no that provision of section 19/21 that is mandatory to report to the nearest police station or SJPU if a child who face sexual violence attend the hospital. That one के दो section 23 के लगे disclosing of information मने victim हम जो दी media लोग आपका face display देख लो ते लगे section अंदर के trial तो को लगे punishable लो लासी media तुमका है दी जिनी नंग सो media करने का दो को बेटा ले है इन्हों ना victim हम क्या महंग है दी पकड़ांग जाप नंग it should be blood देख आगे लगे section 27 अलग क्या लगे that को क्या लगे था fokus pada kami lah je. Lalu lain lah semua tu mana di, semua tu mai lah so putar section 27